Azadiya rojnamavani yek ji binemayên serekeya demokrasiyê tê qebûl kirin. Li Tirkiye jî rewşa azadiya rojnamavanî çi ye li gel Turgut Dedeoğlu Serokê Giştiyê Konfederasyona Sendîkaya Rojnamavanan ji Enqere em ê bigirin dest. Silav bote birêz Dedeoğlu. Destpêkê de dixwazim bizanibim yani azadiya rojnamavanî Azadiya rojnamavanî binemayek serekeya demokrasiyê ye. Rewşa Tirkiye û azadiya rojnamavanî jî yani di cîhanê de di rewşek xerab de ye. Ev yek çi tesîrê li rewşa demokrasiyê li Tirkiyedeki birêz Dedeoğlu? Tabii ki çok iyi bir etkisi olmuyor. Şimdi belki gelek karigeri tune ef karigeriyên hûn dizanın gazeteciyên bê sunûr hene temaşe raporê wan bike li Tirkiye li dawiyê tê dîtin dibînin 2024 evên ku rojnamavanên azad 175 بلا 175 دگرت ترکیه ام لداوینا اف بچی واتایتی لترکیه یعنی آزادی روزنامه‌گری آزادی روزنامه‌وانی حتی برتن کردن و هر روزنامه‌گر دنوا زندان دنه اف رامانویه Birêz Dedeoğlu'nun hade silata Tirkiye Tayyip jî Serokkomar Erdoğan gelek caran dibêje qet rojnamavan li Tirkiye nayên girtin rojnamavan siza negirtine ji ber sedemên din tê negirtin wekî bangeşeya terorê û tiştê wisa rast e ev yek Dedeoğlu? Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı Naha birêz Serokkomar li Tirkiye azadiya gotinê heye li gor gotina wî bixwe li Tirkiyeyê kes li ser karê rojnamavanî nehatiye girtin lê li gorî me tiştekî wiha tune li Tirkiye ez ê dikarim hindek berheman ji we re bêjim kî heqe kî neheqe li Tirkiye di heft mehên de yên vê salê heya Temmûzê ji ocak heta Temmûzê di nava van mehan de çil û yek rojnamavan hatine girtin evê tenê di heft mehan de heft ciwana jî jinin 500 û pêncî rojnamavan jî çûne dadgehê eger ev li gol berê Serokkomarî ev 515 kesên ku çûne dadgehê û hatine dadgehkirin ev ne rojnamavan in 32 rojnamavan yine bu 65 salan hatine siza kirin evet tenê di nava heft mehan de Türk lirasına yakın para cezası û her wiha parekê mezin bi pareyên Tirkiye di nava dadgehê ji bo rojnamavana hatiye dîtin û her wiha 39 kes jî hatine bin çav kirin her wiha 38 kes jî hatine rawestandin ku li gel wana wê lêpêçîn were kirin 32 rojnamavan jî ketine bin êrişê di nava van nûçeyên ku hûn belav dikin û her wiha evên ku li nava civakê ne û her wiha di nava hêzên dewletê de dibînin ku destdirêjî li ser rojnamavan nan têkirin û her wiha ji aliyê welatiyan jî 16 gazeteciye Türkiye'de bu 7 ay her wiha 116 rojnamavan jî hatine gefkirin û her wiha di gel wan serederyekin nebaş li gel wan hatiye kirin û her wiha hatine astenkirin di nava Tirkiyeyê niha Serokkomar weke gotî berêz Tayyip Erdoğan eger rojnamavan robrûyî sizayê nebin û her wiha di nava zindanan de nebin hûn çima vîkarî dibînin
سیهودو سیتین اینترنتی لترکیه هاتنه گرتن هون دزانن روژن داویده اینستاگرام جی هاتا قدخه کرن بله ام دی نوا دوزار و بیست و چاره بله ام دی سنور پیشل کارین نوا ترکیه هاتنه کرن دخوازم بزانبم yani روزنامه‌وانین گوتینه گرتن زیده باری کردن لی هر وها روزنامه‌وانین گود مدیا مخالفتی ده کارت کن جبوچه او تینه گرتن Evet. بله Eskiden şöyleydi. رابردو بوی آوایی بو اک پارتی بریا ده سلاته یعنی سالنوین ده سپیکه وین کول روژاوای وین کول روشلاتن دناوا باجارن کردان ده روزنامه‌وان کداتن گرتن ما دگو تشتک هی دولت مادام وان دگره یعنی دبی کو کارکیوانی نراسته با لینها روژاوا روشلات تنیل جم ده سلاته هر ده سلات هر روزنامه‌وان که کنو چه وان نبدلی وان با دچه نوا پروسیسال پیچینه ریکی گلکی بسیط هیا هون و شاهدکی دروی درکوه بچه نوا محکمه بیجه اف دناوا ارگوتا که ده کارکی مزن دکه و هر وها نوچه ده ویدکه یویه که ناکه اف شاهده کو دروینه لبن سیها و گلک روزنامه وان نزیکی چلان دناوا زندانان ده مگو کو هفت جوانا جنن دمان وی که تماشا دکن genelde Kürt gazetecileri لرابردوی دما روزنامه‌وان کردات نه گرتن و داول همبریوان داد وکرن نه ترک و کرد نمای جوازی نه کردن براوانده ام دبینن کو داواین در حقی روزنامه‌وان ده مجوار گرد 500 زیادتر ج 515 روزنامه‌وان همون نکردن تماشا کملی کوان بک کرد یعنی ترک هیچ جواز نکه جبو ده سلاطان اوین کو رخنه دگرن لسروکاتی لسیستم سروکاتی یعنی راستین خلکی دبیجن و تینن زمانه ایدی جالیه ده سلاطه و جلا سیستم و ناین عجباندن و دبید چن هم بری دادگهی بله برز ده اولام ورن سروی خالق و اینستاگرام اف چند روزال ترکیه هاتیه قدغه کرن yani Türkiye یک جوان ولاتانه کو اینستاگرام لیهاتی قدغه کرن یک گیم ولاتانه کو اینستاگرام لیهاتی قدغه کرن و هر وها گفا قدغه کرنه لسر چندین yani platformin dinji te danin çima Türkiye Instagram قدغه kir و Instagram çi galati kir bu ku Türkiye یک جوان گیم ولاتانه کو Instagram قدغه kir Şimdi Türkiye'nin daha doğrusu iktidarın söylemiş olduğu راستیجی دسالت وی که دبیجه Instagram gibi اینستاگرام بهانه وین اوه تویتر و فیسبوک و اینستاگرام تورن جواکی بتواهی ترکی دما كونل جلوانه وهر وها فكرنا وان كونل برجوان دوانه ينجي هن سببين وان هن لوراتين قبات كرن دبيجن افنو تشين كو لفان تورن جواكي تين بلاف كرن ام باج ناس تينن وهر وها لهم بروي كي هندا هاد دبن وجويجي بشكي نادن ما يا جرنج اوكو مدياين جواكي هیچ حساب نادن يعني اللي بيجين لجلوانا ناي كرن لتركيا لتويتر لانستغرام كتبي وان بجري ينجي ببي اللي بيجين بكي لتركيا تشتكي وان يعني تشتكنين كتوان سزابدي دما كتو نكري سزابدي و حساب تو دگری و پلتفرمات تورنج واکی دگری بفر تو تخوازی و ری بگری بریا جد ترکیه ده مزد خوازم هر دما که بخوازم دکارم بگرم kontrol بکم نها تاني دنا و انستغرام yani platformın diye cevakinde tüne
بلکو دون دناوا رادیو تلویزیون دا نوچهک هبو دوی درد نوچهک هبو زانیاریک هبو اوین رپورتاجین دناوا جادهن دا تین کرن بهر ناوا کنترول جبرکو و جواک اف جیگ و بکن و کارکی بکن کو جواک نراحت ببی انجی ولاتی هنکو حج جوه که ناکن یانجی روشکی خراب چه دکن ایدی اف جی و بین کنترول کرن نوچه کی وها هبو دونی و کتن بری مل ترکی دکن یا ناکن دکن اوه کو انستگرام گرد اوه کو خواست تویتر قپات بکه ویجی دکاری بکه ما اف دید لا دمانو دماکو زلزال هبو انترنت کم کرن دماکو انترنت کم کرد ما اف فهم کرد کو آزادیا مدیای و هر وها آزادیا گوتنی وکه آف نان گرنگش برکو اوه کو کتن بنن دیوار و دار و بران چین خواه اوین کو نکارین بگن اقرباین خواه مروفین خواه نکارین جر بیجن املکی ونه جبر کو انترنت نبو او مرن و چون اوه او بالکی گلکی مزن لدسته ده صلاته اوه ده صلاته جمره نگو چما انترنت وانا گرد چما وانا نیل اف بگن مروفین خوایان جی هیچ طوره که دیج بوانا دابین نکر ده صلات باوی که راستی اف یک جبو مزلال نکر من نزانی و ام تینه گهشتن نها وکه من گوت آزادی و بوچونا مدیایی گلکی گرنگه لجبوانا نه گرنگه لرژیمن وها تهم بری مافیا خوازم از وی کشی بیجی ترکیه belki de pek çok ülkeden çok daha fazla لگلک ولاتن دن بتر انفلاسیون هیا لترکیه جواکه کی بوی آوایی هیا هندو دما دخوازن وی جواکی بگرن و هر و نخوازن کشکایتن وان بگه هوا دسالات وی هموی دکه داکو کنترل بکه طور جواکی تو قدغه دکه انستگرام دگری دعوان لهم بری روزنامه وانن و دکی نایلی نوچین سوسیال بگرن جواکی اف دسالات و دکه کو ام هزر بکن لهم بری ما هیچ حلب جارتنک نیه و افراجیم و بمینه لی ام و برخودان خو بردوام بکن سپاس بوده ترگود ددهولو سروک گشتی کنفدراسیون سندیکای روزنامه‌وانان جان قرل gelme.